Hello guys, mbanje kubasuhuza guys. Ni umuhungu wanyu Nsabi ariko ndi kugira ngo dufatanye gushima Imana. Ndi gushima Imana nimugoroba mu rugo twari tuburaye neza guys. Noneho Imana ikora igitangaza, sinzi ukuntu twagiye muri firigo. Imana dusanga guys harimo inyama, harimo n'ifi, ariko twahise twebwe duhitamo gukoresha inyama, twanga gukoresha ifi guys. Imana ishimwe ko yaremye abantu bakoze firigo. Twari tuburaye neza guys. Noneho duhita dushyiraho n'agafiriti, dukora utuntu turi simple tworoshye guys. Tunagira guys zinuza guys, tunakora n'agasarade kari simple koroheje guys. Twari tuburaye ariko guys mujye mushima Imana ku bintu Imana iba yarabakoreye mu buzima bwanyu guys, kuko guys Imana guys umva guys.